instant no sleep yara mga amigo. What? Kaya to man no sleep, mandalan to prisi pimples na naris. Kasi napasay do. Si mira ustedes, doon kaya kita si Kwan, si Tom Hanks. Kasi ka nombre? Si Tom Hanks. Tumahok. Si Tom Hanks. Pansina, pasay, pansina. Si Tom Hanks kay Alco Naris. Para kay mira to ansina o, mira to pasay. Si Chiquito. So guys, welcome na diamo na YS Beauty Salon. Tan-invite ko na ustedes, pwede ustedes ibisita. Pwede tamin ustedes, mga boys, uso mga jóvenes, colorado el pelo. Un color gayot el color de dalusapi. Dalusapi el mga pelo. Ese di mi araw kabilladas te. Pwede ustedes que abuya para mandarse ustedes mga pelo. O pwede tamin kita ki mga cortada pelo de mujer. So, quien quiere mandarse mga pelo, kung sa kalaran nuevo milk tea. Milk tea. Ano lang kita ki milk shake. Hindi lang guys, girls, and those people who wants to be beautiful, come to YS Beauty Salon. Okay? Si conmigo ustedes manda corta pelo, también man triste ustedes. So, tiene kami ki diamond kayo. Tiene kami ki hairdresser. Okay? So, dos diamond hairdresser aquí. Puede con ustedes agarrar para hacer bonita con ustedes. And just don't hesitate. Come, relax, and enjoy life. Okay? Pa-beauty tamen. Pagwapo-gwapo tamen. Okay? Sina gayon? Habla pa kita, maskin may kusa kome, maskin bagon-bagon lang. Basta gwapo lang. Kahit siya. Ano sa esquina? Zone 3. Socorro Street, Mercedes, Ambuanga City. Aquí, manada klase mga pan-offer kami kung ustedes, si klase mga mujer quiere hacer nila pelo, tiene kami ribbon, Brazilian, name it. Tiene kami eyelash extension, nail extension, gel polish, todo. Tiene. Sabi ustedes, aquí, na diamond salon, bonito kay si quiere tu aquel ito lang, exclusive para contigo salon, tan alaw kami. So, amo también que la exclusivity kay sinasalon ustedes, man feel ustedes relaxation na salon. Kilaya to man relax, siyempre, hindi pimi lang kita na casa o pimi lang na trabaho, pwede también ustedes bisita aquí. Affordable lang, anda ustedes aquí lang na YS Beauty Salon. So shiny, skin so clear, come on in, the beauty's near. From head to toe, we've got what you need, relax on